Se ituli mai la salon Sina vai a taoti Se moni lama Seoli Pea e ale tamau ainga Mau fale mananaya Se avera amor Ua o salamo Fai ao mamoli mau E ai leo la e Faamalataina So a telefoni si Non le feoi ma fezzangi si O tau malo soi fuopea Seoli e mongi lea Se avera amor E tasi lava lonta manao Awina tu se si lo uainga O lo o yayo so ito alima E lo mo ya tu aile ne tala Ne ifado fo ila to uma Se avera amor Tonia baya lo tamanao Fai ao mamoli mau E ai leo la e Faamalataina So a telefoni si Non le feoi ma fezzangi si O tau malo soi fuopea Seoli e mongi lea Talofa atu i le soafa manamalo Iesu Keriso e tenei foʻi afiafi le paia manamalo i se tatou patunuu ia o auauna le atua ia ma le paia o le ʻaufaigaluega o tinā ma tamāmā tutua i le gata i lea o so se tafo le lalolagi o loo faapeo na mafuta mai ai se Samoa ia o saisi foʻi ua faapeo na maua le avanoa tatou te mafuta tenei afiafi i le soafa manamalo Iesu Keriso te faatalofa atu iā te outou malo le soifua malo foʻi ia le folau i feʻau magaluega o loo feagai mai tatou ia tatonu foʻi le loto ia e lē faigofia le tatou savaliga ae mai se foʻi tulaga o mea o loo tutupu i lenei o laga o loo tatou iai ma le tatou lalolagi ua iai nei ia tele ni mea o faapeo na tutupu foʻi le tatou soifuaga ia faatalofa atu iā te outou malo le ono saʻi feʻau magaluega i le soafa manumalo Iesu Keriso lenei afiafi ia ae leʻi amatalia foʻi le tatou polokalame lenei afiafi ia amata se tatou tatalo tatou te oi luma o le atua ia toina mai lana faauʻuga e maise le mana o lona agaga ia faapea ona faamatala foʻi ia lana upu lenei afiafi ia iai foʻi le galala i o tatou tagata e tatou te fia malamalama i lana upu te lē lautou galuega e ala lē lotou galala ua afaitou te lē galala i le upu o le atua e lē mafai foʻi lana fetalai i le atua me le tāua i foʻi le release your faith to stand with me o tatalo foʻi le agaga o le atua fesoasoani mai fo mai ia i latou e fiaai ma fiafeinu le ami o tonu
Wai ma ona i lātou a whai te le fia ai le fia file nei i ole a le maua fo i la pē ma whai e au ona fo i pē ma whai le nganga pa i ona wha o ngā au e a watu se mea ai wha alu manga wha le nganga mo oi ai a whai e te fia ai ma e fia ino nea fia fila na fionga ma le upu moni nea fia fi ole a sa saa fo i le sosia o le atu e ala i lana upu o le tā ngā luenga whai wha atasi o a o se na o se mea whai ngā luenga a o oe malo ngā lala ia e wha apiona wha atanga i le upu o le atu e tala noa atu le nei a fiafi ia wha apiona tātou ngā lala ia te ia tātou tatalo i le atua le mātou te mā wa mātou o mai o luma i le suafo Yesu Keriso a fia lo nofoaga ta mā mātou te wala au atu ia te oe le poto ma le ata mai ma le mawhauwhau o Keriso ai maise le whaalinga mai ia te oe le nei a fiafi ta talo ia te oe ta mā unveil the scripture ta tala ina au o fionga le nei a fiafi se e whailoa ai maise lo nei ngutu ta mā ia whaapeona whaongaina ia whetalai oe ta mā ia whaapeona o le malama lama o lau upu i o mātou loto i o oi fo i le matau i o mātou tangata i o mātou i loa ai la o fio ai meise le atoanga o lo walofa ma le sili ese oe lo mātou o tua ta mā a o mātou iai le nea fiafia whaanongolongo i lau upu te talo i la o fio fesosoani mai i lo nei tangata ma lau whau unga i whapeona ngalue lo tangata i totonu o nganga o lau whanau whaalongolongo ia la ngona le upu moni mai a te oe ona suafo o Yesu wa ole mamala au tuai nei amene ma amene ma amene Aleluia. Vi ia le tua. Te loa le tātou neiva yaso mea fo ututupu i le tātou fo launga. Ia, ei fo i se langona le neia fiafi o mawhauwhau ia, ma tu ina atu fo i le loto i le lii. Ia, i se vaenga e ao le tātou whaasoa i ai. Langona fo i lo nei tangata. E se tasi o mata upu e mamafa fo i lo nei loto, o nau te loa. E ese lona tā ua e ao no tātou malamalama ai. O lea fo i waile nei a fiafi o tonu. E leo se taimi faule nei u whatoa utango le mata upu nei. You know, I'm being study this topic, for years. And also last month, ma sina lena te nei no toi tilo i fo i manaiva yaso. E va ava ai e fo i ina mata upu le nei. Ono le tasile nei o mata upu na tala no ai Yesu. I think 46 scriptures. Na tā ua Yesu ma awe fo i le whaamamafa Yesu inisi o mata upu. Pei ta i e le i eise teimino o i le tātou Bible study. Amene. A ole a fiafile nei. Ia wha moi le nganga o le atua e fesoasoani mai. O le a fiafile nei o le a o tau mawhai e ale fesoasoani e le nganga pa ia. O le a tātou whaamatalaina Seoli. Le ngato le whaamatalaina o Seoli. E moni Seoli. A ole a fiafile nei, ole a ewa ai fo i leleanga o Seoli. Ia mai totonu le fiong pa ia le atua mo tātou wa ai totonu. E ese lona tā ua. Amen. Ese lona tā ua sause taimi au avatua mafua anga e tolu e alai ona alai ona tā ua lo i loa o Seoli. E te tauna e loa. Ia, e iei fo i la tā ua e umo ona o avatua la ia. Ai tātou te le i tala noa le tātou mata upure nei a fiafi. Te mana o e fia whailo mua nisi o a fiongo pa i ale atu ai e mafua ai ona o walu o te au maia i ale vaenga le au no o tala noa le nei a fiafi. O le whaamatala ina o Seoli ina ia e malamalama le nofoaga lea. Ina ia e malamalama le nofoaga lea o le nofoaga o e feoti. E tonu le tusi a mosa. To tele nisi o tangata la tau te whaia le tala le whaapea. A tala noa atu au na le atua i le upua le atua, ia mawhai atu fo'i, ia e tu ule mea lea ma le mea lea. E to tele nisi la tau te whaapea le whaingo la tau whaamtalanga, wana o le atua e whaamasino ia tau. To tele nisi e tala noa tu lofo mai, ia, Kevin, ia e o sau ngā ruenga na, ia, wana o le atua na te whaamasino ia te. Ia, pe whai fo ili tala nei au auna. Au te mana o te whailoa ia te oe. Au e te whaatali le whaamasino ngā le atua.
Ona nei te iwa e whaapea e whaamasino o le atua e eiso nei unga le lei. So se teimia e te tū e le whaamasino ngā le atua i tono tuspa ia e mauti noa e te le sao. Mea le nai ala ina sau Yesu e avi ese o e mai whaamasino ngā. Ai ono le whaonga ina te le ti apolo le whasivaenga le mai au te whaamasino atu. Ona whaonga lola i e nisi e la tu te whai ai whaapea. Ia, e a ino le mea. Na o le atua e whamasino e tea. A whai atu e tuu le angasala wha mai walawa le akua e whamasino e tea. Wha mai le upal tuspa ia tono le tusi amosa. Tā lofa ia te outou o e mana na o i le aso o Iova. Le aso le whamasino o Iova. Lai wha mai le tuspa ia tā lofa ia te outou. Wha mai, se a e alo na o ngā ia te outou. O le aso o Iova, o le pō uli uli lea, ai le o le malama. A tonu te ua e whai mai le teimi le nei, wa lava le atua e whaamasino ia te oi, whai mai le tuspa ia o le alo na winga ia te oi. Whai mai o le aso o le alii, le aso le whaamasino ngā le alii, e le o se aso le malama, o le aso le pō uli uli. Whai mai la ia, e pei o le tangata ua sola ese i le leona, a ua wheta ia i male urosa. Pe ulu fale atu i le fale, ma toto o ai ilona lima i le pāpui pui, o na utia ai lea o ia e le ngata. E le o le pouri uri ea le aso i ova, a e le malama, e pongi sā lava, e le aisona pupula. Pe ono whai atu, to tele nisi la tau te o lo o whaapea o na pelongia e le ti apolo, ma whaapea e le ti apolo. Whaapea wana o le atua e whaamasino ia te outou, whai mai le upa tuspa ia, e le aisau mea maua i le aso lea. Ai, yeto, le ua maua le ava noa e te whaalongolongo i le upa le atua, e aona tātou tana noa i foi, i te tono le tusia i sa i olona whai upa lua sfumar whaa, whai upa lua tasi ma le lua. O loo whaapea mai, o le aso foi e whaasala ai e ova i au i lunga i le mea maua lunga a toa matupo le lalolangi le aso o le ali. O le aso le whaasala. Whai mai la ia, e whaapotopoto ina i la tau e pei o whaapotopoto ina e ua fusifusia i le lua, e pui puia fo i la tau i le whale pui pui, ama vai fo i aso e tele, o na sia ai lea o i la tau po na whaasala ina ai lea o i la tau, o le winga le na, o le upuna, o na sia ai lea o i la tau, o le whaasala ina lea o i la tau. Right? Fa mai le upal tuspa ia le tusia Yeremia iwa lua tolu lua sumaleono fa mai o loo whaapiona whetalai mai o ova awane i mita le tangata poto i lona poto awane mita le tangata malosi i lona malosi au fo ine i mita le mau o loa i ana o loa a o le mita i nā mita ia o ia i le nei mea ina ua mawhau o ia ma ua i loa o au lavo i ova o le whaia le alofa ma le whaamasinonga ma le a mio tonu i le lalulangi. Amen. Mai o i o le atua e whaia le alofa na te whaia whaamasinonga na te whaia fo i le a mio tonu i le lalulangi. Mai o wā o mea i e fie i ai. Mo whetalai mai ai i ova. O mea la ia ia eiloa, o le atua e whaia le alofa, lea ua ia au mai a Yesu, a wā ua whaapea lava na alofa mai, o le atua i le lalolangi, o lea ua whaatino lo na alofa. Ai se a ua whaatino mua ilo na alofa, ono o ia na te whaia le whaamasinonga. E iei le teimi sau le whaamasinonga le atua, ma whaila na amio tonu i le lalolangi, o tangata uma lava la to te le talia ina le mea alofa. E le mawhai ona e sao le aso lea, tātou i e whai mai ua lava le atua e whaamasino oe. To tele ni se whai atu whaapea mai, wana o le akua e whaamasingoa, e le sala mō aia whaamawanunga. Wha mai lor tala tuspa ia death is a separation from God, o le oti o lo alu esea mai lea tua. Separate from God. Pei ona alu ese lo wanganga mai lo tino wa e oti. Alu ese le nganga o le atua mai lo wanganga o nai te oti wha le nganga. O le ala tātou tala noa i le nofoaga le o Seoli. Ona o se tasi o vaenga o lai tala noa i fotuspa im wha mamafa. A tonu te ua e whaapea. Le se winga kakalango i Seoli o le wokalia Yesu. Le lau sao le langi.
tolu ia mafua anga tāua. E alai ona tāua lou I lo o Seoli. Lona mafua anga mua a e malama I le leanga o Seoli. O le asili ai ona e whaataua ina lou whaaolatanga. E ala ia Yesu Keriso. When you know and understand how severe hell is, you will be more appreciate ia le salvation. Pe o le ai appreciating le salvation le tua. Pe a ona e malama no fuanga le. Pe a ona e malama no fuanga le. For mai, ne afiafi. Help me for lele o nei. O tatou o note o mantu whaatasia tatou note. Actually 13 pages. Sfuru tolu lau pepa. Mea o mokua I kumu I whai uporkuspa I e whaatau ia Seoli. E aona le nea fiafi lau pengi fo lele tusi atuna e tangolo e whaamau. And there were time fo lele te alu e te tango whai tau pe sa o nei meo te whai atu ai. A wata tonu o whai atu ai. Ai ona na e fo ele fiongo pa ia le atua. Ai so soani fo ele nganga o le atua. La le whai a umai a makua mau foi upu le ngai. Ai oto mai na o foi upu ea. Taita inga le nganga o le atua. Amen. Oto mai na o foi upu e ala te inga le nganga o le atua. Me mua e ala I ona tā ua lo I lo Seoli. O le a e appreciating ai le whaaulatanga ma le mea na lavia ia mai ai oi. Amen. Fa mai le mātai e lua lima foi upu e whaono fa mai ona o atu wai leo I la tau nai le sala e whaavavau. A o e a mi o tonu o atu I leo la e whaavavau tatu atu I natu se mātai o. Amen. I o le nei fo ia fiafi e tele ni foi upo le a o quotinga. Ai o le a le mwhaina tātou wo iai. Ia ono le. Fa metala tuspa ia ono atu wai leo I la tau nai le sala e whaavavau. A o e a mi o tonu e o atu I le ola e whaavavau. Amen. O le upu le a whaavavau e tala no e le tuspa ia I. E mai le upu le ainios. O lona winga e le ai sona I unga everlasting everlasting e tutusa le lei le upu le whaonga ina e whaavavau le langi e peila vona whaavavau le langi le ola e whaavavau le tātou te o iai e whaapena fo I la Seoli whai mai e whaavavau fo I Seoli e le ei se NP se teimi e umai Seoli o le maenga mua la ia e loa e le ai tutusa le leia le whaavavau o le langi le tausini o ai I la to o e fio le langi ma le whaavavau o Seoli e le ai se I unga e le ai sona I unga o le si maenga lona lua mafua anga lona lua e alai ona ta uolo I lo Seoli o le a tupu ai le matau ia te oe o le a e matau ai a Iova. O le taimia e te ilo ai Seoli. O le a tupu ilo le matau ilo roto ma eva ai foi. I le tā ua foi o le a. O le mata upu lea. I lau savalinga wha lea nganga. O no lau e malama ia. O lau e malama I le fo mata upu lea Seoli. Tupu le matau tutonu o lo roto. Amen. E tā ua la lo malama I le fionga pa ia le tua Mark 9 le mariko e iwa foi upe wha fitu whetalainga Yesu fo mai a whaatu saina foi oe e lo mata fo mai a whai e whaatau suaina oe e lo mata fo mai ina sali e se ia e le lei ina e sao I le malo le atua ma le mata e tasi ai le anga ona la fo ina oe mo mata e lua I le afi kena. Amen. Te tatu atu ina tu sia mareko. Lona mata upu e iwa. Foi upu e whafitu. Foi mai. A whaatau sua ina foi oe e lo mata. Ina sali e se ia e le lei ina e sao I le malo le atua ma le mata e tasi, ai le anga ona la fua ina oe mou mata e lua I le afi o kena. O iai e le mamate o lato wilo, e le tinei a fo I le afi. Fa mai le fetalai ngā Yesu o Seoli, o le nofoaga I le mamate o lato wilo. Ia e loa.
So se taimi lava e whaongaina se whaatei inga. A o ina pē se tai whau ia feoti fo le tangata. O na aila i o lātou tino ilo se itu lou. O le taimi lava e umai o na aile tino le tangata po le tino le manu le ilo. O na pē lola i o le ilo. E toi pē le ilo pe a uma na aile tino le tangata pe umawhina aile tino le tai whau po se manu e pē. I le tino la le nei e toi pē le ilo. I oi Seoli e le pē lo na ilo. Ai se ale me le pē ilo na ilo. O na le uma na aile tino le tangata i Seoli. O le mea na ere ina o la ilo e whaavavau fo ile whaavavau o le ilo le tala no atu spaia. Ile no fuanga le Seoli. O le atatou tata no ila la amate fo ina appreciating ia lo ona le toʻatele nisi o i latou fo mai ga o le atua e faamasinoina lea laʻau manei ona e faalogologo le tatou mataupu lea ona e iloa i lo laia e tāua lou salamo ae aua le fia malo pe a tatou talatalanoa i o le a e lagona ai lou mataʻu iā Iova amen o le a lagona ai lou mataʻu iā Iova mai le tala le tusipaʻi e tolu fataoto sefuma le ono foi upe ono ua togi olaina le amio le tonu i le alofa ma le faamaoni o lē mataʻu foʻi iā Iova ua alo ese ai tagata i le leaga fo mai o lou mataʻu iā Iova o le a faapeona e alo ese i le leaga mea la lenā a oo nei na tupu le mataʻu i lou loto i lou faalogologo i le afioga le la tatou tatanoa le taimi nei e tupu lo le mataʻu i lou loto ona e alo e se lola ia ma le leaga mea na nae mai le tusi ai faataoto sefuma le ono foi upe ono mai o le mataʻu foʻi iā Iova ua alo e se ai tagata i le leaga e tāua la lou mataʻu iā Iova aua le afuino le mea le ola foʻi lea e lē mataʻu iā Iova ai mafua na maua mai lo mataʻu iā Iova si o tatou vaai le toʻasā o Iova ona e toʻatele nisi latou te lē o iloa le toʻasā o Iova la e lava le tatou te malamalama i le alofa o le atua ai tatou te lē o vaai le toʻasā o Iova e totonu o le ale mataʻu iā Iova e totonu le tuse Deuteronome ono foi upu e lua foi mai ina ia e mataʻu iā Iova lou atua e te tausisi e ai ana tulafono mana poloaʻiga uma o te fai atu ai iā te oe ma lou atalii ma le atalii o lou atalii i aso uma o lou olaga ina ia faalevalevaina ai o waso o lai talanoa le tusipaʻi o le mataʻu iā Iova o lou tausisi le lana tulafono ma e suʻesuʻe lana afioga ma faitau i aso uma e te talanoa i lou atalii o lau fanau ma fanau o lau fanau i te taʻua i ai le atua amen o le mea na e taʻu le mataʻu iā Iova i kakuaku tatou atutua le scripture amen guys just bear with me pe ona o fai atu tele nisi o tatou afioga paia lenei afiafi ai ai le statement te quoting ai o te lē faasinoa atuga tusi pe o te taʻuina atu e faamau e outou foi mai ina o le mataʻu iā Iova ina ia e mataʻu iā Iova lou atua e te tausisi ai i ana tulafono ma ana poloaʻiga uma o te fai atu ai iā te oe ma lou atalii ma le atalii o lou atalii i aso uma o lou olaga ina ia faalevalevaina ai o waso e tāua la lou mataʻu iā Iova faafeona faatino le mataʻu iā Iova na e fai mai na ina ia faapeona e tausisi tulafono mana poloaʻiga uma e te fai atu ai lou atalii ma le atalii o lou atalii ma le auga tupulaga e faatatau i lea mataʻu iā Iova amene faitau lou tusipaia i aso uma ma e usitaʻi lana afioga paia o le mafuaaga lona tolu e tāua ai lou iloa o Seoli mafuaaga lona tolu e tāua ai lou iloa o Seoli o le a e maua ai le loto fia molimau i tagata e faatatau i le faaolataga iā Keriso uma nei na faamatala le tatou mataupu lenei o le a e maua ai le galala pe o le a e maua le nauaʻi e te molimau ai i lou uso a tagata pe te molimau ai i lou aiga e faatatau iā Keriso pe a ona ina e malamalama ona o le upu a le tusipaia i totonu o le Esekielu e tolu foi upu e valu fai mai ou fai atu i lē ua amioleaga le tagata amioleaga e te oti lava oe fai e te lē tautala atu e apoapoaʻi atu ai i lē ua amioleaga ia liliu ese i lona ala e oti le nā tagata amioleaga i lana amioleaga o lona toto o te tau
o te tau ia tua lea ia te oe. O lona winga, e te tau ona e ta uina i le isi tangata ia sala mo. O le fwe mai o le toto tangata na e lunga ia te oe. Ai le tupula so ngā lala, pe a whaifo e te le malama lama i le mata upu le ia Seoli. Ai o le teimi lawa te malama lama ai, o le a tupu ai fo ilo ngā lala po o lou nau wai, e te whaamatalaina i le whaolatanga i le istangata e lawe ia ma nofoaga lea. Wa matalana e mamlama mai i le tā ua o lou i lo o Seoli. I le tā ua o lou i lo o Seoli. O e whaapea fo ngā ruenga le au apostolo. E te tono le luako e ni tono na mta upo e lima, foi upo e sfulma tasi. Foi mai le tala le au apostolo la tau ngā ruenga. Amene. Foi mai, o le nei, ona ua mātou i loa le mata utia o le li. Ona ua i loa e au apostolo le mata utia o le atua, malana whaasalanga, ma le toa sa o le atua, ua o laua i loa le au apostolo. Fai mai la i ole upa tuspa ia, ua mātou pulu nau atu ai i tangata. Ona o lo lātou, o laua malama lama i le atua, ma le matau tia o le atua, ma le toa sā o le atua, o laua malama lama ai, o le mafua anga lea, ua pulu nau ai, e tā lai le tala le leia ke riso. Ina ia lavia, ia mai ei tangata, i le aso le toa sā, le aso le fwe mai isi, wa lava le akua e whaamsingoa. Ai o leo te whaamanatu ia te oe, e te le ula i le aso lea, mai te le toi fia whaia i le tala lea, o le aso lea e toi whaapea i whai le si, anga i loa au ke whaia le mea le na la unga ai, ana i loa au te usita i le atua, ana i loa au te whaalongo i lana upu. Amen. La fia fila nei. Pe no fetu te oe, e iei le toa sā o le atua, tele na tātou tala noa mo o tala noa foi, ia fionga pa ia le atua, ma avatu lana, i wha malosi faith ma mata upu umalava, o te loa wa fia, I don't know, po wa fia tātou mata upu uman tātou tala noa ai te mi mua leo tātou tala noa ia Seoli. Le ala tātou wōru te tonu e whaapa awangiangi le tātou mata upu. Tele nisi o fionga pa ia lea tue whaatatau lea mata upu, ai leo tala noina. E tā ua lea lofo lea tua au te manao ia te oi eiloa, e iei le toa sao lea tua, ono o fo lea apostolo fo mai, ono ua mātou i lore mata utia o lea lii, ua mātou puru nau atu ai i tangata. E sea, ono o le aso leo lea lii, pei fo i ia te au, ono ua o i loa, i le totonu na fionga pa ia le atua, le toa sa o le atua ma le leanga o le mea o iaile, le lalo langi, le teimir whamisinonga le atua. Mea fo le nai alena puru nau atu, e la via ia o ai lava se isi e whaalongo i le whi au o loo whaapiona talitano atu, ma tau atu, o ai se isi na te fia talia ina le moli mau o tau mawhai atu ai, ia vi ia le suafo le atua. O le a tātou wō, se i tātou wē siasi e fionga pa i a le atua. Amene. O tātou whaalongo le toa tele o tangata wa feoti le COVID-19. O tātou wa ai foi, le fōua whaopopo i le mau wha mai wō mai ni le lalulangi, whaatasi i foi, ma meo lo whapeona tutupu mai Afghanistan, ina Taliban, mai si atu nuu, la fōu whaalongo pia naua au whaatasi Lucia, masaina e o e lango le Taliban, o le ale mea la atupu lalulangi, o tātou wa ai aso leanga, ma fui e o matangi ma wha, mea ia le tutupu lalulangi le taimile nei, o le upa tuspa i e tutono le mātai o se furu whai upa luas furu malvanu wha mai, au a fōi tau te mātai tau i le fasioti le tino, ai la tau te le mawhai o na fasioti i le anganga. Wha mai aua tau te mātai tau i le fasioti le tino, ai la tau te le mawhai o na fasioti i le anganga. Ai wha mai ai le lei ona ona utou mātai tau i le mawhai o na whano ia, whano ina le anganga a toa ma le tino i kena. Wha mai o tātou whewhewhe i le mawhai o na whaafano ino tātou anganga. O lou oti se i tu lou, te o whai atu te oti, al whaatita inga. O le oti o tangata i le COVID. E le whaapea ai oti COVID ona e alula i se oti. E mawhai ona e oti le whaamai, ai te alu lava i le ola e whaavau ono Yesu. O lou o le anga sala, e alu le tangata i se oti. To o tele la tangata o lai whewhewhe i le COVID.
ai le fefe le angasala. Te le tangata ua puipuia mai o lātou tangata mai le COVID. Ai le puipuia mai o lātou tangata mai le angasala. Ai o le COVID, o lai fefe le tangata, ai na o le tino e oti ai. A o le angasala, e oti e tangata e whaavau. O ila le fo meltala le tuspa ia. Aua te fefe ile fasioti na o le tino. E na o le tino ai e oti lea. Ai e fefe ile fasioti le tino ma le anganga. Na o le atua e mawhai o le fasioti a le anganga. Na o le atua ia ile malusi anga le na. I tu tonu o le tusi lea se, tonu o le tusi a Luka. Amen. Luka o lona mata upu e. Se fulu ma leono. O tasi leo tala, o lo o manino le whaamatala ina i Yesu whai upu e. Tolu, tato a mata ma le whai upu e. Se fulu ma leiva. Te mana o tato toe whai tau le tala leo. Ona tato uolo la ia i le tele o fiongo pa ia le atu e whaatatau i le nofoaga le tano Yesu i. Amen. Ia e loa mai to tonu o whetala i ngā Yesu. This is Jesus. Amen. Death does not mean cease to exist. Death means separation from God. O lo woti ina ua e aru ese mai ma le atua po ua le ese lua mafutanga ma le atua. Mea nata o le oti whale anganga. O le tala lei tono Lukas fuma leono. Whaiupa sumara iwa fuma mai o le tasi tangata mau oa. Ua ofu i le ofu pauli ma le ieva vai. Ua tali le leia lava ia i aso uma. O le tasi tangata mativa foi e ingoa i ala salo. Ua taatia i lona whaitotoa. Ua lilo i le papala. Ua mana o tele ia e ai momoi mea na pa uifo i le la o ai ale mau oa. Ua o mai uli ua eto na papala. Ua o foi ina oti o le tangata mativa ona avea lea o ia e angelu i le fata o Abrahamo. Ua oti foi le mau oa ma ua tanu. Ia ei loa mai foi upe luasfu ma lua le whamatalaina Yesu o le tala lea. E le o se whata oto le tala lea. O le tala sa o lava. O lo wha o ngā ina Yesu le ingoa la salo ma le ingoa Abrahamo which mino tangata na feola. La whamatala Yesu. Fai mai la ia o laua umalo la o langa i le tino le nei lono inga sa feola i le tino laua feoti. Oti le tangata i le tino, oti le mau oa sai le tino oti, sai le tino foi e le tangata mativa, laua feoti, lau fai merfai upa luas fumalua. Ua o foi na oti o tangata mativa, ona ave lea o ia e a ngelu i le whatafato Abrahamo, o le whatafato Abrahamo le inoa leo le nofoaga, it's a place. Abraham person. Fai mai o le nofoaga o whatafato Abrahamo, ua oti foi le mau oa, ma ua tanu. Wa feoti umala, lawa i lalo umarka iongo fuku lawa iai. Right? Fai mai la i oltu spa ia. Ua i Seoli, le tangata mau ole no oti, fai mai ua i Seoli, na whaatau ngā ina, ona te pā e ai lea o ia, na i loa mamau atu ia Abrahamo ma la salo i lona whata. Ua alanga atu foi o ia, ua whai atu, lo uta mai Abrahamo, ia e alofa mai ia te au, ma ia e awina mai la salo, na te fufui i le tumu o lona tamatama i lima, i se vai, e wha malu luai, lo unei lau whaiva, a wā ua pua ngā i le mumu o le awhinei. Fai mai la ia, ona whaiane leo Abrahamo, lo watali ia e manatu na e maua o mea lelei i lo wolanga, na maua fo i e la salo o mea leanga, a ole nei, wa faa oli ina ia, a ua pua ngā ina oe. E le ngata i nei mea uma, a ua tu mau le vanu tele i lo tātou vā. O le mea lea, e le masao ai o e ua i nei ua fio o atu i a te outou. E le masao mai foi o e ua i nā i a te i mātou nei. Ona whai atu lea o ia, lo uta mai, o te whaatonga atu i a te oe ina ia e awina atu o ia i le ainga o lo uta mā. A wā e toa lima o uso, ina ia moli tino atu i a te i lātou, ne i lātou o mai foi le nei mea pua ngā. Ua whaiane Abrahamo i a te ia,
o ia te i lātou mose male au perofeta ia lātou whaalongo i ai. A ua whaapea atu ia, lo ta mai, a pera amo, a ua, ai a whai e alu atu se tasi a te i lātou na ie ua oti, e sala mo ai i lātou. Ua whai ane o ia te ia, pe a whai lātou te le whaalongo ia mose male au perofeta, e ui lava ina tū mai se tasi na ie ua oti, lātou te le mawhawhai lava. O lai ai skamo Kevin ma, skamo eti ma, to tele lau vaenga ngā mga i whaiwhi au lai la au, ngar kala le leilungo le Facebook. O lai ai le au vaenga na. Lai to tele nei tama ngai pe pese lava i lea, whaolatanga e whaatau ia Keriso. E to tonu i le whaamatalaina mai i, si tato uomo mua e whaava ai. O le e mai tau atu, e fōringa mai o le langona lava e le mau oa, o na whaalongo ana i 5 o the 5 cents, o le tangata, whaalongo anga i 5 o le tangata, e fōringa o le langona lava e le tangata lea, i Seoli. To o tele nisi e whaapea lātou te whaia le tala, fo i lea o le o lea fo i mai ia, o laua mapu aku. Mapu aku i le mea sili. O lea tātou te whaitau o tu le fionga pa ia le atua, o le oti o le tangata, o le tala Paulo, absent from the body, presence with the Lord, o le alu ese mai le tino, e whaatasi atu i le li. The moment you absent from your body, o le teimi fo le nai te whaatasi i ma le li. Amen. O le upa uia le tusia te Salonia, fo mai e sau le li i whaatasi mai la tō e na feoti le li. Lono winga, o la ile no fuanga la iai. Amen. Sa uste imita to o ina vaenga na pa o te mana o ia te oe whailoa ia te oe. O le langona i lea. No fuanga lea. It seems one of the thing leo te vaai tu i o lea e a foi. I tu tono le tala lea. O le tasi leo mea o lea help me here, Lord. I tu tono Seoli. E te lewa ai se si o lo a inga. Te umola te whaasi no tu scripture. E te lewa ai se si o lo a inga. Se si o lo whanau i le mawhaiuna e toi fusia mai se si o lo whanau. You will never have any conversation with anybody. E te le toi tala noa ma se si Seoli. Right? You know, e a fu ino le me. O le ato mente whaavavau. I'll give you scriptures. O le a le aise purpose. Le aise tau nuunga no destiny. It's just completely useless. O Seoli la, there's no way a fo ino le mea. E te toi maa futai ma le istangata. No fellowship. Le aise isi teimi. E a fo ma le istangata. Ona le la tato te whaasi no atu mauru tu spa ia whaatau i menu tal no atuai. According to the scripture. I te tonu o le a fo, o tu sia Isaia. O le tasi o mea lo o tō menta ili tangata le tu tonu o Seoli. In the book of Isaiah. O lona mata upo 5 fitu. E fōlinga mai tu tonu o Seoli. O le isi mea lea o lo o whaapea o na tō menta ili tangata i Seoli wai le iso na malo o longa. O lai mawhau i lona a inga. O lai mawhau i lana whanga. O lai mi sia tangata o ona fu o lai langona whaalongona. A whai o oe se tamā, a whai o oe se tina, a whai la, po oi lava se tangata o se tamā, a te ualu tamā i Seoli. A o lai Seoli, a o lai loa lana whanau, ele o la le lei lana whanau. O le upo le tuspa ia. O le langona e lau kama le alofa i o ngauso. E pe fōlinga o le isi mea lea o le tō menta le tangata. O na whaalongona ma lona, ma le, mea se umano na whaia. Fo mai le upar tuspa i e tutono salam o le Isaia 5 fitu fo mai. A o e a mi o leanga, e tusa i la tō ma le sami ua sou e le mawhai o na toa fi le mu.
e whaatusa le tuspa ia le tangata mi o le anga ma i Seoli, whai mai e pei o le sami, o e vai le sami e le malolo. E sou wale sami, e ngalu wale sami, e mingoi ale sami te mi uma. O lai whaatusa i fo i Seoli, there's no time e rested tangata i Seoli. Whaate ta inga a whai te ua e fia moe, te ua luani aso e te le moe. O le lona tolu aso, e ke whaalongo a kunga, o makua i e... o te lopo o tupu ia te oe e aso a ua wa lua aso i le teimina lua aso o le moe. O whaalongo a kunga, no, I can't be myself. O le kwa i ese a lo langi lau iai. Ma kwa i o manga o mia, even 5 minutes, ma kwa i o manga o mia se moe. O le upa tuspa i o Seoli, you can't even have 5 minutes. No rest, o le upu no rest, le eise malo longa. Te ua whaapea sisi ai e oi e afo, e whai maari se oli. No. Whamai le upa tuspa ia, whamai i, o e amio leanga e tusa i la tau ma le sami ua sou, e le malolo, e le mawhai ona toa fi le mu. Whamai la ia, ai la fo ia a e, whamai ai la fo ia a e le sua sami le ele ma le pala. O i le no whai atu ai, o le teimi lea o matua le sami ai o ngai ngaru le sami whaapea, e ke wa ai e ngefu le sami sau umalunga le pala lai lalo. E sau umalunga whamai whaapea nā le tangata mi o leanga, i se ori. E le aiso malolonga, ona o lea, o lai lava e afoi, e susunu le tangata i le afi ma le e peo na ilo, a o la lava o la lava e sa ve umailunga i afoi no mea parapala umalona o langa, ma mea na ia whaia o whai unga leanga, o mo mio tio se, o ana tala pepelo, o mea na ia ngauinga, o lana mulilua, o anga sala umalava, fo me wha pena le tangata mi o leanga i tono se ori, e le malolo, o la lava sa ve uilunga mea ia. Mea parapala umalava, whamai whaapena le tangata mi o leanga, e pei e le o lea, o le sami e le malolo, o lana tea, sa ve ua umailunga le parapala. Lea fo e tātou te whaai tu le tangata lea, whamai wā, o toi mana tualo na alofa ilo na ainga. This is not a nice place. Mai le o se whangongo foi. It's not a fairy tale. It's in the scripture. Na tala no ai Yesu. A o lea fo i au mai tonu i, o le tangata mi o leanga, e le aiso na malolonga. E le aiso na malolonga, but I want to tell you, in a Psalm 1, i to tono salamo se laudu a fitu fai upelua, fai metale tuspa ia, e whaapea ona avatu e foi. Fai e whaapea ona avatu e Jehova le moe i lana pele. Fai na te avatua le moe i lana pele. Kusa o kangaka le Seoli, e le malolo. E le ngata i le vevela o le afi, e le ngata i le tele o le manongi i le hanga o le fefe ma mea uma le anga uma o lo tutupu i tono Seoli, ai o lea, o la fo i sa veu i lunga mea le anga ana ia whaia. O la lava i tō menta fo i lona mawhau, depression and everything. Yeah. Te o e whapea mai o over exaggerating al mata upu. I'm telling you, ele i o olo whamkalanga i le leanga o i Seoli. O te le experiencing ai whawhetai i le atua o le whamatala mai lana upu. Even Jesus for metala Yesu a whai e te whaatau suwai i lo mata, sali ese. E siri lo wala alu matutasi le langi, na i lo walu mau mata e lua i Seoli. Wewa aile ma mawhawhetalai ngā Yesu. Esea, ono le mea lea, na sau Yesu la vea i mei, e umanen tātou tala no, e appreciating alo le whaoletanga. Le mea na la vea ia mai o Yesu, whamaritu se whai la unga iwa, whai upas furu, o mea uma wa e loa e whai e o lima, i nā whai ia malo malosi, a wai le eise ngā ruenga, po o se mawhau, po o se iloa, po o se poto i le tuunga mau, o loo e alu atu i ai. O lea tātou te o i Seoli, o angi o ala fo i totonu le tuunga mau, fo maritala tuspa ia, e le ko iai ni mawhauwhaunga, ma se siamea, le ko iai se whitwhiringa mwhainga whainga. O Seoli la, le nofoaga le tano e le tuspa ia, e le aiso na malolo, e le whai malia ina o e te moni le afi. E le aise alofa i Seoli. E le aingi, o la ukama lea, le aise mea whapea ngā i Seoli.
te o whaapea ngisi e whaapea se ki a kako whekau I Seoli, kako pāki e Seoli, e le aingi pāki I Seoli. O le upal tuspa ia, whamai wa whai o lātou wā, whare pui pui, e tu I to tonu o le whare pui pui, e ngō whuarkanga kai ko kongo langa poku, e se sumwa I ngā, no, e re kalango I leisi malisi. I'll show you the script, nisi o whiongo pa ia le atua. Whamai le tala le tuspa ia e, salamo se lau o tolu suru fitu a o le alofo Iova mai le vavau lava lea e o I le whaavavau I e matatau ia te ia o lana mi o tonu fo I o I le whanau a lato whanau. Amene. Tu so lai e a fo ino le mea. Mo I lato e le matatau ia Iova o lai mo koi whaki ngai Seoli. No fuanga lea. Ai o tangata matatau ia Iova fo mai e whaavavau le alofo Iova e au ngatu pulanga ilo na alofa. Amen. Amen. O le isi tusi tonu o le. I sai e 5 fitu fai upo e lua tasi. Fai mai lai fai upo e lua tasi nei alfo mai. Ua feta lai mai lo ua tua. E le aise fi le mu I e a mio leanga. No rest. For my there is no peace, says my God, for the wicked. O le tangata mio leanga, I le whaasalanga, e le aisona, e le aise se taime malolo wai, no rest. Ma kua, mai tala tuspa I o lo tau whai, e le tangi a we ma le lili vau ngifo. O te iloa, a whai o lai fe ei ka ngaka I ko kongo Seoli, picturing yourself, imagining, kim vore lai fe ei ka ngaka waki ngā o ka linga, a whai e le mwhainga e moe, pe a pisak ngaka. Le ki ngā o ka linga vo I le mwhainga e moe. O olai Seoli. Whamerta le tuspa I e le tau whaitangi a we ma lili vau ngifo. E le mawhainga e malolo o talinga e kangi whakangisi ka ngaka o lai fe ei. Ma o la fo ia. I le vevela o le hafi. E le o iaise malolonga. Ai whamai le upa tuspa I e tonoro I sai e toru valu whai upa sfulu, toru rua whai upa sfulu mal valu whamai. E no nofo fo I lo unu I le mea e manuia hai. Ma le fale saunga le muai, ma le mapusanga e fi le muai. Amen. O I Seoli, fo mai le tala tuspa ia le te whaitau o tu I fo mai ea, fo mai o ea mio leanga e tusa I la tou ma le sami o sou e le mawhai ona to o fi le mu, a e la fo ia, ha e le sua sami ele ma le palapala, ua feta lai mai lo ua tua, e le aise fi le mu I ea mio leanga, no peace, I tangata ia, I to tono le I saia, amene. Tato watu la le whanau a le atua, le ese esenga o Seoli male langi. Male manui o le atua, tono tu se I saia lona ta upo tolu sifunu male lua. Fai upo sifunu male vadu. Fai mai, e no nofo fo ilo unu I le mea e manuia ai, ma fale e saunga le muai, ma mapusanga e fi le muai. Amen. Hallelujah. I want you, every scripture leo te vatua ia te oe, alo e whaitau ma le context. Amen. A leo te point outinga mai foi upu nei, ina ia eva ai, e aru foi la oe whaisinga isu enga. Amen. Le tala noa, I manuia o le atua, ia, male, whale ko unga foi o Seoli. E le aise isi e toe foi mai Seoli. A o ina oti le tangata ai alu I Seoli. Fa mai le upu ale, iopu olona mata upu e fitu, foi upu e iwa. Fai mai. Ua ta apele ao ua mawai atu, ua whaapea le ua alu ifo I le tuunga mau, e le to e alu wae o ia. So os tangata lava e alu I Seoli po le tuunga mau, la whaonga ina le upu tuunga mau au Seoli, le nofoaga o e feoti, la foi tanu I Seoli, e le mawhainga koe sau seisi. E le se mawhainga koe sau mai Seoli. I to tonu fo I o Seoli. Whamtatala tupiana I mei e loa. A tonu o os tangata lau I loa I ngei laulangi lunga Facebook, ko a kelengi au likes, kelengi au followers, kele kangaka I fia ia oe mau poka, fia ia oe mangi au, ngi au complain o iai ki complain I lea mea ma lea mea. I to tonu o Seoli,
Fa mai le fai la unga e ono fa mai a wa o sau o ia e whaatau waa wa lua tu foi o ia ma le pōuri uli ua ufitia foi lona ingoa i le pōuri uli e le ise i loa o i Seoli. Usa lava pe keleng iau MTV mangi au lau i lolo ingoa i lunga lau langi ngei. No one knows about you in hell. I tono le tusia salamu e valu fai upo se fulu ma le lua. Valu fai upo se fulu ma le lua. Fai mai. E iloa e alo va venga i le pōuri uli ma lau a mi o tonu i le nuu e ngalo ai mea. Fai mai o le nuu e ngalo ai mea lai tala no ia Seoli. E le iloa i le a mi o tonu a le atua. Ai fai mai ea. Fai mai i le nuu e ngalo ai mea. Le ai ma se se manga kua lo i ngoa i Seoli. Le ai ma se se iloa o i Seoli. I te tonu al tu se i sai e luas fulma le ono. Fai upas fulma le faa. Fai mai. Woti i lātou te le toe ola. O anganga i lātou te le toe tutu. A ua e whaasalaina ma wha umatia i lātou. Ua e whaangaloina lava le manatu uma ia i lātou. Ua e whaangaloina lava le manatu uma ia i lātou. Lei ma se se koe manga kua le au vaenga le oi se oti. Lei ma se se ngā keilo. E le popular i o. Fa mai le tala le tusi a te no me tolu lua fai upu e lua ono na o fai ane o te whaata ape ape ina ia te i lātou o te whaata te ese ina lo lātou wha manatunga i tangata. Lai fu i tala noa ia Seoli. All these scripture lai point ia fa mai ia completely forgotten. Ia oi Seoli. E le oi la lau vaenga la. Tangata i o nofoaga lea. To tele e fai al tala nale no fai atu i le amatanga. To tele e fai mai. Ia, laua mapu aku i le. O le maliua o le fa mai. Ia, laua mapu atu i le me le nofoaga sili. Fa mai ua mapu atu le nofoaga sili. Fa mai le mātai o e fitu sfumatolu. Ia o tou ulu atu i le fai to toa e vā piapi. A fai na e ola laulangi nei te le i alu le fai toa vā piapi. E ke le o mapu lai o. A fai o lai te ola le au ile au wala vātele. Whamatala tu spa ia i o touru atu le whaitotoa vā piapi, a wae vātele le whaitotoa, e lau tele fo ile ala e tau watu ile mālaia, e toa tele fo ila tau e ui atu ai. A wae vā piapi le whaitotoa, e lau ititi fo ile ala e tau watu ile ola. Fo maila ia e toa ititi fo ila tau e maua. A tonu e toa tele tangata tā ua la tau o kerisiano, ai le o ui ile a wala vā piapi, o la lava e whaile sa o lokonga o laulangi ngei, o le mea laulangi la e whai, fo mai, se o kako sa o loko ia kerisa, o la lava e ola leo langa a, leo langa lau tele e male, ma la lava e ui le a wala vā kele. Ale upa tuspa ia, e vā iti le ala e alu le langi, mele na ele ina la unga tuspa ia, discipline yourself, your Christian walk. Sa vali tatu sa valinga whaaleanganga. Whamai e disciplino tatu tangata. Eile whetalainga Yesu na whai whamaditala Yesu o Seoli. Ele malolo tangata. Ai o le nofoaga whamai o lato wilo ele pepe. Whamai o lato wilo ele pepe. Ma fuona ufmana o wha tāua ina vaenga ia. O te mana o ia te oe a tono lo e fesili mai. Ai se aua whai ai e lea tua alofa, lea no foanga, whapena mō tangata na ia whai a. Te ue whapea, o lea kua Kevin, o lea kua alofa. Ai se ale mea ua whai e lea kua ngā foanga mō kangaka. E kakaunga la vea e lea kua kangaka o i o lea tua alofa. Tuto atu tua tu sia mata yo. Mata yo o lona mata upu e lua lima. Foi upu e fasu matasi. Foi mai. Ona fai atu fo i lea o ia ilona i tūtauanga vale,
o tou ua whanoina, o ese atu ia ia te au i le afi e whaavavau. O ese atu ia ia te au i le afi e whaavavau, ua saunia mo le ti Apolo mana a ngelu. E le i whaia la e le atua Seoli mo le tangata. Fa mai le whetalai ngā Iesu, o le afi e whaavavau, ua saunia mo le ti Apolo mana a ngelu, na whaia e le atua mo le ti Apolo mana a ngelu. E le i whaia e le atua mo le tangata. Ua saunia, mai tau ma le upu lea, ua saunia, o le upu lava le tasi. Ua saunia e le atua Seoli mo le ti Apolo mana a ngelu. Na whaia e le atua ia sa. Na tango i le atua sauni no foanga lea o Seoli. O le upu lava lea sauni, na whao ngā fo i Iesu le kusi a Ioane ono na mta upa se furu ma le wha. Fo mai le whetalai ngā Iesu i fo mai aua le atua tu vale o tau loto, i o tau wha atua i le atua, i wha atua mai fo i a te au, e tele meno no fo ai i le maoto lo utama. Ana le ai, po ua o whai atu i a te o tau o te alu e sauni. Se meno no fo ai o tau. Na saunia e le atua le langi mo le tangata. Ai saunia e le atua ia Seoli mo le ti Apolo mana angelu. Manino le leile tuspa ia. Na saunia e le ti aifo e le atua Seoli mo le ti Apolo mana angelu. Ai ona o le tangata lava ia. Na ia fili e alu no foanga lea e le o le atua. Wa umana ia le mea na saunia e le atua mo oe mo au. Fai mai le tala Iesu, e tele mena no fai le maoto lo utama, fai mai ana le aipa ua o fai atu ia te outou o te alu e sauni se mena no fai outou. O le no foanga lea, o le na saunia e Iesu mo i tātou. No foanga le na saunia e le atua, i e teu lo mafaufau, na saunia e le atua le langi mo Kevin, mo oe, mo lo ainga o lau whanau, ma tangata uma, na saunia e le atua, pe saunia e Iesu mo oe. A o Seoli, na saunia e le atua mo Satani, ma le ti Apolo, mana angelu. Full stop. Ele i whaia e le atua mo oe. Ele i whaia e le atua mo oe Seoli. I te tono le tusia Iakopo, te mana o vali atu le atale i e malamalama i a Seoli, ma i e loa foi. I te tono le tusia Iakopo, lo na mata upu mua fai upa sifunu ma le fitu. Fai mai, o mea le lei uma, I want you to pick up le atale tau vali atu, fai mai, o mea le lei uma e foa ina mai, a toa ma mea alofa uma e a toa ona le lei, mai lunga lava ia, e alu ifo mai le tamā o le malamalama, e le o ia te ia se mea whaale tu mau po o sina li liu iti. For mai, every good things is from the Father of lights. O mea le lei uma, e mai le atua o le malamalama, o mea le lei uma lava la. O le la, o le masina, o fetu, o le sami, la au, ele ia manu felelei, manu vai fa, mea le lei uma lava, o le vai, o le ola, o mea le lei uma, e au mai le atua o le malamalama. A faila when God remove himself from a situation, the good will go with him. E alu le atua ma ave le lei. E muli le lei i le atua. A faila o Seoli e leo, God remove himself from hell. O mea le lei uma mai le atua o le malamalama. A o lona ave ese le atua o ia mai tonu o se nofoaga. E alu le atua ma ave uma le lei. Fuma le upa tuspa ia ma fuona tātou ngā ioi ona o ia. Fuma la tala tuspa ia, o lai pongi sa Seoli. Hell is dark. Ona whemere tu se Ioane ronam ta upu mo fai upu e lima, o le atua o ia o le malamalama. Ona o le atua o le malamalama, alu ese mai le atua mai Seoli. Seoli lai pongi sa. There's no God there. E na o le oti o lo i Seoli. Ona whemere tala tuspa ia Ioane mua fai upu e wha, o le atua o ia o le ola. E nga o le oki ala i Seoli. E le ise mea ka o se ola. O lai oti ona i leo iai le atua.
Whaitala tusi pa ia sa ia te ia le ola fo'i o le malama le o tangata. E na o le ita lava lai Seoli. Only hatred in hell. Ono lo fai mai le yoane mo mori one fafa upus fuma le ono fo mai o i tātou fo'i o tātou I loa ma ua wha atua I le atua ua I le atua ia te I tātou o le atua o le alofa lava ia. For mai le tala tus pa ia o le atua o le alofa lava ia when he remove himself from hell ele I se alofa I Seoli na o le hita I Seoli. Ele ima se fia ki o I Seoli. Fia kia o Seoli. Na ole ita lai Seoli. So na wa matana eba ainge. It's not a nice place. Fuana fai mai Yesu fuana mamafar fetalainga Yesu. E siri le sari o lo maka. Siri le kipi o lo rima pea fai o ngai whakausu ai o I lo rima. Ngai lo walu ngo fuanga lea. Lo walu ngo fuanga lea. Ele ei foi se mercy Seoli. Famatala tus pa ia salamo tolu ono fai upa lima o io vai o le langi lo alofa wo o lava I aolo fa maoni o lai le langi le alofa o le atua. Ala famatala tus pa ia o le langi o le langi lo alofa. O le alofa o le atua lai le langi ele o Seoli. There's no love in hell, no mercy in hell. Famai famatala tus pa ia. Ele se malosi Seoli. Leise malosi. Lot of scripture nea fiafi. Ai famatala tus pa ia tono salamo es furu valu fa upetonu lua o le atua lea o lo o fuosia au I le malosi. Famai o le atua lea o lo o fuosia au I le malosi wa ia faalau le lea fo'i lo wala. O le atua la na te fuosia I tātou I le malosi. Ono le atua o le malosi a faiwa pero fai atu o mere lei uma mai le atua o le malama aru ese le atua mai se nofoaga aru le atua ma ave uma le lei ona la o Seoli ele o iai le atua o lau aru ese ai le atua aru ese le atua ma ave ese uma mea le lei ele ai la there's no good not even little le ai se mea le lei lava I Seoli nofoaga o le oti le mea le o iai le atua le aise mea le lei lava I le nofoaga le Seoli. Ai whamaile tusi mō tātou le whanau o le atua. Amene. Tusi te nome. Hallelujah. Tātou atu mai le atata. Sfurmatasi. Foi upa sfurmatasi. Foi mai. A o le nuu. Amene. A o le nuu a outou o atu ai. E whai mō outou, whai mai o le nuu lea e maunga mawanu e inu lava I le sua, I le sua ua mai le langi. E se le maka ngō fio lea. O le ngō fuanga le kako ke oai. Amen. O le nuu mata ngō fie le kako ke oai. Amen. E tono le tusi I sai olo mta upo Eva. Amen. Sili atu, scripture is better than my opinion. Amen. Sili atu a fionga pa ia le atua na ilo o waia mafaufaunga. Me tutupu tangata le anga man no foanga le e aona fa iloa ona e le ia uia o te le mana o yalu I se kangaka sa moa. Anybody. I don't want anybody to go in this place. Le tio fo ia lofa ia ile atua. Wa lofa mai le atua na laulangi. Ia au mai elo na lo pele to atasi. Ina ia awana iyo o lava se si no foanga lea. Tele tangata o lo o whamatalaina ala to experience. Le teimina sa wha apeona, a vision. No o ai fo I Seoli ma vaenga ia. Pena whailoa ai fo I le atua. Ia ma, to o telo nista ngata le tal tonu ai. Wasa o ala kala apela amolenga whaire mau oa. Kusapea lua kuse si Seoli ele kariko ngaka ngaka. Because even those people, I feel like to tinonga, ele tal tonu to tele, and yet, all I tell no to spaya. All I tell no to spaya. E manino le leile. Ele o yaile atua I Seoli. O mea le lei uma. E maua mai le atua. A hao na alu ese le atua. E alu ese le atua ma ave ese uma mea ia. Mea le leia. E sau maia.
A o le nofoaga le, o le nofoaga na faia e le atua mo le ti apolo ma ana agelu. Fumaina faia e le atua mo le ti apolo ma ana agelu. E le tusi o te mana o e whailoia te o i tua le tusi lea. I tusi al perfecta Isaia. Amen.